zami zingakanani Sanibonani ugogo Msebe kulo okhulumayo namhlanje okhuluma nani ofuna ukunazisa ngenye into eweke wanitshela yona ukuthi unentambo ayenzayo evikela izitha kuwena emzimbeni evikela nje izitha zonke ifuna ukuza kuwena noma ngabe umuntu kwenzela ini uzama ukushaya ngomeqo kukho konke lokho kungenzeki kuwena izitha nje eqhamba emaceleni ezithi ezifisa ukwenza ukubi kuwena ongakwazi ukwenzeka kahle kahle le ntambo nje uvala ukuthi nje ayikho into ebuyithinte noma into eza kuwena ngale ntambo ke bengike ngakhuluma ngale ntambo lena ngathi intambo ebovu kodwa akusiyo intambo nje levani iphothwe bese ifaka umuntu ebusiswa izayoni impela nami kona ngiyisona kodwa ke le mina ngoba inkinga yami mina ke ngikusebenzisa kokubili ngoba lapha ngathwasa khona ngakuthwasa ngakwenza konke ukuba ngisebenzise ikhambi nesithunywa ngakwenza konke Kobela wami nje ukuthwasisana ngako konke kwesiZulu nokwenkolo uhlangane kweli kwazi ukusebenzisa konke ngenxa yokuthi ithongo kuyenzeka libuye liphume umuntu limishini kodwa isithunywa asiphumi kumuntu ngoba into ehlala ikuyele emzimbeni ingakho ethi mayithwasisa umuntu uthi umthwasisa abhanqe kokubili akwenze kokubili ngoba isithunywa siyinto ehlala ihleli nje engathwebuleki futhi kalula akufani nethongo ithongo kuyenzeka abanye abantu bafuna ukudlala ngalo bese lifuna ukulungisa kodwa kanti isithunywa siyinto ehlala ihleli kuwena ngoba into esemzimbeni kuwena manje ngithi ke cha ke namhlanje ngizonikhombisa ke le ntambo le engangisho ngoba nganitshela ukuthi intambo enomehluko kakhulu kuyona ngoba yona le ntambo inomuthi lo kuyiwona okuvikelayo sengizocela ukuthi ngiyithathe ke le ntambo yami nginikhombise yona ke namhlanje yiyo nje le engiyiphethe ngicela nibone le ntambo yiyona le ntambo le indaba enkulu kuyona kule ntambo ila ngaphakathi kunento yami la ngaphakathi umuthi wami la ngaphakathi okuyiwona logila zonke lezi zimanga awubizi futhi kakhulu lo muthi lo ufaka esinqeni yayizwa leyo ufaka esinqeni ubophele khona uma unomngane sengisho umngane phela umuntu wesifazane othile uma uyakuyela nizohlangana naye uyayikhipha le ntambo uyibeke eceleni mase uqedile lonto yakho yenzayo bese intambo yakho ugeze kahle bese uyayibuyisela uvane uyithinte nje ukade usenkonzweni bese uvane uyibuyisele kuwena sikhathi uyikhumule ibeke lapha uma usuzoyibuyisela bese ugeze qede bese uyayithatha intambo yakho uyibuyisele esiqeni ngoba lo muthi lo uyakhazeka uma ngabe uzowusebenzisa uzoba kuwena unomuntu wesifazane ingakho kumele ukhiphe kuwena ubeke eceleni bese uyibuyisela emva kwaleso simo leso sengisho ukuthi abanye abantu eminye imithi bayithola bayayilalela ukuyisetshenziswa kodwa bangazi isizathu sokuthi kwenzakalani uma uzokwenza ngendlela otshelwe ongatshelwanga ngayo ukuthi wenze ngayo leke mina ngifuna ukuthi ngenze sure ukuthi ngiyakutshela chala uma usuyisebenzisile nje manje kukhona into yenzayo uyayikhipha ibeka lapha eceleni masuwaqeda ke uyageza uthatha intambo yakho uyibuyisela esinqeni ngoba iyakhazeka ayizwani nokungcola ifuna ubuklini ungake nje udideke noma ngabe umpintshwe isimo esinjani ukuthi ithi sesinqeni ikhohle ngoba izongameka le ntambo bese ubone ngathi akukho ekwenzayo kanti nomsebenzi omkhulu kabi ngiyacela ukuthi niyazi indaba le ntambo ngoba ngase ngiveleke ngike nganitshela ke seniyazi ke namhlanje ukuthi leyo ntambo ke iyona le uyayithathe ke uyibophele esinqeni ihleze nje le ntambo nje ikanje le ntambo akukho kubi kwabafisayo ukuthi bayithole ngoba ngihlala ngikhona ekhaya futhi nazo zihlala zikhona ngoba phela vele usukuzofola usho ukuthi uyeza noma ngabe kuthiwa mhlambe bingekho yenziwe sengizokwazi ukuthi mina ngiyenze ngikwenzele bese ngibeka bese uthi mawuse ufikile bese ke ukhokha leyo nkomo yayo bese ke mina ngikunika ke nansi intambo yakho ifaka esinqeni
ukuthi ke imalini ngeke ngize ngishawode ukuthi imalini okusho ukuthi wena mawufuna ukuzwa ukuthi imalini ngale ntambo le wena uzofona ngoba inamba yocingo ikhona lapha ekupheleni inzansi bese ufona bese uyangitshela ukuthi cha gogo bengicela intambo ngiyeza mhlambe kusasa bese ke okay ngizoyenza ke mina intambo ngoba ijulile ukwenziwa kwayo le ntambo kujulile uyabona nje uma ngizoyenza kumele ngiyenze ekseni ngingakadli uma ngizoyenza nje late kumele ngingadli ngize ngikwazi ukuzenza kuqala kuyiMonday ngizokwazi ukudla ngoba ifuna ngiyifastele nami kuzibe namandla nami futhi mase ngiyenzile mase ngithi noma sengiyibusisa kodwa ngiyibusise ngisemandleni ngikhuleka ngokuqinileyo engizothi mangabe ngimemeza uNkulunkulu besezwa isicelo sami ngoba uma nami ngizoqala ngidle ngifubele ukudla bese ngiyasutha qede bese ngithi ngizothinta le ntamba izoba nawo amandla kanti amandla ayo le ntambo yatholakala kanzima ngoba uma sengiyenzile le ntambo le ngingakawufaki lo muthi lo angisuke ngakawufaki mase ngiyenzile le ntambo ifuna ukuthi ngiyise emfuleni iyohlala emfuleni osebeni lomfulu ukuze ithole lawa amandla semfuleni lawa ekuyiwona esithi masiyosuke siyonikela emfuleni sicela ngezinto ezizenza kusitela kwabamkhulu ukuthi basipha amandla bese bona bengama kule ntambo le uthi nabakhona phakathi emanzini izithunzi zabo nako konke abaphakathi emanzini kodwa konke bese kungamelekela la kule ntambo le ngoba amandla ayo atholakala kuyona lo muthi nasemanzini emanzini ke ngiye ngiyise khona isebeni lamanzi kodwa ibe phakathi emanzini kodwa ngenze sure ukuthi lapha ngiyibeke khona ngiyicindezele noma ngiyenze ngento ethize la ngiyibophele khona ukuze ibe semanzini ihaqwe ikona konke lokho kusemanzini ukuze ithole ipower ikwazi ukuthi mayisikweni ikwazi ukusebenza ibe nepower leya power yayithola lapha emanzini ke ngiyaye ngiyibeke izinsuku ezu7 ihleli khona lapha abukho futhi umuntu oyithatha ngoba umuntu yesaba ukuthi ungabhala futhi intambo ebovula ukuthi ungayithatha ukuthi uzoyenzana akazi futhi ukuthi lapho nje yenziweni kodwa yebo wona ngiyibeke endaweni engathi ukuselile kodwa nje noma ungayifica nawe ngeke uzuyithatha ngoba nawe uqobo uma ungayifica kuthi intambo ebovula ilapho nje ngeke uzuyithinta nokuyithinta wathi awu yinde usuku ubaleke mina ke nami ke ngiye ngibeke kanjalo insuku ezu7 emva kwensuku ezu7 bese futhi ngifast sengihamba ngiyoyithatha ngoba kumele mase ngiyithatha ngibe sengiyakhuluma nabakhona phakathi emanzini ngicele ukuthi cha ngiyayithatha ke manje ngicela amandla ayo aseyithole bese ngihamba nawo ngiye ekhaya ngiyokwazi ukuthi ngizofaka lo muthi ke lo uzofika uba amandla wena ozosebenza ngendlela esimangaliso ugogo umseleko ke befise ukuthi anazise nje ngayo le ntambo namhlanje uyabonga kakhulu ukuthi nilalele uhlelo lakhe nenamba yocingo nizoyithola enzansi ofuna ukufona ezwe ngeprice yentambo angafona ngoba angikwazi ukuthi ngiyishawode lana ngiye ngifuna ukuthi umuntu angifonele bese ngiyamtshela ukuthi intambo yami ibiza malini namhlanje ke njengoba ngixoxela ngentambo ngelinye ilanga njalo ngiyacela ukuthi niphinde nilalele ningilakhele ukuze nikwazi ukuthi konke ngithiwe ngikhuluma nikwazi ukuzwa nikwazi ukuthola nje nizwe nilandele ikhasi lami nikwazi ukubona ukuthi okay namhlanje kuthiwa ngoba okunye kuyakusiza noma ngaba kusizanga wena kodwa ungamsiza umngane wakho noma umakhelwane wakho uxakekile onezitha ubuje ngitha ukhona gogo umseleko uShuphu na ku Facebook ngiyatholakala likhona ipage ngiyeposte kulona bese kwenzela ukuthi ke nibone nonke nabangabona ngoba khona abangayinani indaba uShuphu kodwa uFacebook uthola ukuthi bakhona bona uyabonga kakhulu gogo umseleko uyacela ukuthi nimlayikhele nithathe inamba ukuze nikwazi ukufonela ugogo ngiyabonga makosi